Kule maragwa ni na complaint kidogo. You see kuna industrialization now ni arahura ke handu ona mafururi acho na gweshia kwa ministry na industrialization. Yes, the Ministry for Industrialization in the department ya industrialization. Yes, it is there. Neki arahura aku regwo kaigada especially the environmentally friendly. Yes. So creator friendly ne kiga go hard hasio. So industry area ne industrial zone. You know Korean industrial zone. Even Thika largely kitane na area ne industrial ka. It's an industrial town. It's an industrial town. Yes. I can give look on the cottage industry. These people even use that term. Cottage industry. You rarely hear of it. So you are a kajura. So you are a village polytechnic. The village polytechnic became TVET. Yes. Na by the way, mudu kumana igogona inene muno ya centenary ya TVET. Yes. Already. Yes, there was there on President Omakoria Kabete National Polytechnic. Iko igogona riuma. No, that's amazing. Well in TVET National School here very good avenue. Ya Korea. Yes. Uko yori. Hamo karathinga were akoigura kiganda hau. Na ikaria hau ri. Ni maraigwa maikarirwo kidogo tondu mukarathinga ri arahingurire an industrial big bakery. Yes. Athondeka keki na indo ici cia kubikwo muffins, cupcakes ni githungu kia maju guku cietwo queen cake. Awe cupcake is soft, queen cake guku neo magio aja no nacio ni grade ne kore kegi ya keki kegi okay ta keki oguo kegi ya keki we keki we kira kanua we ciate ni ithira na mata wa meria okora ritha mundu uramemia kanyoni nikire ikiro. Yes. No guo no arathie na ukegi no guo giara raithi kwega kitiga ne sukari ne gimeka guthwo sukari ukire kaga kiki gagitengeria soda ne koma na koniara muffin is soft. Okay, kiki oge yangu kukanini ri yaba ukanyira thi ta bebe enyi Ukara thingo jira ithoreka kindu gitagwo cakes, muffins, marble cakes, ile citagwo black forest, ile citagwo velvet cake, fruit cakes, cia mihega mingi. But of course, atwarete ku ni undu wa cost of production, his market is not around that area. Yes. How no production. Yes. No agani akora hura itura ni akwandika andu. Ni andikite andu wega. Anake ri na iretu ri ni monete mawira kundu kou. Yes. No akiru thondeka nginya kindu gitagwo migate. This is a bakery, you have to encompass so many things. Nigetha weke kindu gitagwo diversification. Oh yes. No ni wandu ikoyo ri. Haria maraigwa marituheirwo ri. You see a bakery will exude effervescence. Yes. Mutanale komwega itura. Gaya kina migate kihia ri. Die kana wana hetukira riri. Ugithie baba dogo ri. He handu hakona mutongoro wa kambuni cia thwiti ona niwecho naga. That syrup smells so delicious. Ona nikora people just hanging around there. Yeah. Feeling good. Ona he boli ithagio kuita meceka ni ciao nicho na kihingo ku. People hang around there. Okay, gwaru kamunungo kau. Danayo. Liu ando igore maraigwa ne maraigwa da ikia boguo tondu wake
mutarariko ucio mwe urauma kiganda giki kia mukarathinga yes ni maraigua well it's not a complaint it's just a concern tondu maraigua kundu guku na ageni moka gutucerera marathi makiuga turi akari tondu amwe turungi utea kindu araigua ni mugate mweka atia mumuhitheire kuna tara ari kombe gate aikona mundu agikama araigua ng'ombe kinunga gekire wetoro wegaruro gekiko hiki wegarura kenda mugate wathi kureithia thigonji naroretie mituriro yothe ya ndogo naku na itura na ruhoro hurutanaga na kuu rukite na guku riu kundu guku rwagagia kwira mugeni gutiuma kindu akona ni ukari weka atia kari uracirira nginya ciana cia ng'eni ciroka ciuge mamu nataka keki tukamera huku tunakulaga harufu aikari aiko yore maragitumire mumo wao jenisi uria wandikitwo kuu mari na mukarathi ng'oĩ mamenye handu ha jumĩkio ri nĩkĩ kana maikageria kanyamu guthondekwa ga program ga philanthro onoko no ciana the list tigayo kuigua geki na ciana ciira complain cikauga geki iria maragura nduka ri itiranunga munungo uyu wakwa mukarathinga riga ikia kana kwira kegi gatikorwo na ene gatire munungo gatire ona kone kahihe na gakomerio mutu ayo kundu guku na aruga utuko na muthenya ona mundu akihota guku nonda wigue kiamba kuru turahuhitio ni mucingo tai nyanya aruga migate yate ng'oru akaruka keke riu hari atuheragiria muno ni nyanya cio tuko tone ho mandagia kurugira mithuguiti muka thinga ni arakinyeirie horo aikaria ku ikuyu arakiuga tondu gwi kindu gitao broken ri and you know they are not bad it's just no more with you gianyuka kamwe na ona kanyamu kaigano it's called a factory second arauga riu cio broken ri ni ari menya ore itura ri gatia ri heago riu ciana ku ira udutha mithugwiti mathi kuma kuma nayo muko kama bebe kula bana jadi bebe kula tu pana kula rupu peke yake kula suguiti kula biskuti bebe pata tajua mimi mazuri mimi madu bai mato mazuri ayeni ka jale kabela mare tuatia do ima mareda mare tale henjiwe kamwe ale ai kabezo gwiti na yake yagira kai kireto nginya muhia akero aje no ne eta ko digestive atendai ni agira nande na chukani ucho mwingi nyoko ya tokeki anyora kanini ndoga kireka turungi ucho chukari bege kine more than kwenda wairia no they are having a blast mukarathinga yake marorete ayo nako ikuyu ri uko yakue kunanio city of sugar and biscuit vale ete mwandu arega rioro ini oro no methugwiti megate keki na kwanja tuko tono tuko kwanja lego methugwiti ne rakora gole ekegaruru rege idira na motu negwere ai ai vai comida foto